Hello, Eman's Book once again. Please subscribe. Kami ato sa gamay papo, ini-eskwela perting luuyan. Sigilan bata kay welcome sana. Ang chinilas nangapuslot na kay pobre agwan talang si tatay nagbuhiog natin. Namo nga bulang akong giservis sa matag adlaw. Daghan mo kansya di ko maulang kay safety sa nating kabang. Kung tagpasay mumata mangumpay ang kabang itugwa. Kung mula gana kay mo eskwela, makihits pa ang akong barkada. Kay pobre agwan talang si tatay nagbuhiog natin. Nating kabang namo nga bulang akong giservis sa matag adlaw. Daghan mo kansya di ko maulang kay safety sa nating kabang. Pertirag yung lahian sa karon o sa una. Kung mo eskwela nakaservis na hinaton sa baba. Nating kabang namo nga bulang akong giservis sa matag adlaw. Daghan mo kansya di ko maulang kay safety sa